fating na naman yang kemungkinan besar sejusuluk ni rolarang o dihaklaken Evangelho Baima kuir emotu tutur ya forlete. Jadi ya Galilea Kapernaum. Jadi ya diangkat kemungkinan besar ya fating sirene. O siapa telah hari karena liu telah hari fating ni memang ya kemungkinan besar ya fating ni memang Jesus ya rolarang no emotu tutur ya forlete. Ama sirahre husi parti fatine bele matur no rone mos desiklos ya fatine. Lalu nemak dia kemungkinan besar udah Jesus ya rolara hak laki yang bayar matur elfo. Jadi dia nemak deh hari. Taman ini fatine bele kemungkinan besar bayar nih. Itu matur Jesus ya naba ture rone hodi hak laki yang bazilo. Ya hari dik fatine cocok los. Ya. Fatisir laisnya ya parti Kapernaum ya. Jadi kemungkinan arkeologi yang ida nemak fatine memak Jesus. Oh ya rolarang lo emoto turelete. Ya. Imi belele tuir versus yang memang saya tahu ya ne pagina kole kono ba story dene Jesus kole kono ba tos na ne pe carifini ya o se imbele na ba para imbel comprende sarima Jesus haklaking ia roleteng ia danau Galilea o Tiberias maromak fo bensa ba itu